Zima 1994. godine. Dok se Balkan guši u ratu, a svet polako okreće pogled, jedan grad na severozapadu Bosne nalazi se na ivici nestanka. Bihać. Opkoljen sa svih strana, bez izlaza, bez nade, pod stalnom vatrom artiljerije. Danima bez hrane, bez struje, bez sigurnosti. Hiljade civila sabijene u sve manji prostor dok granate padaju bez prestanka. Ali ono što mnogi tada nisu znali jeste da pad Bihaća ne bi bio samo još jedan vojni poraz. To bi bio potpuni strateški slom. Spajanje teritorija koje bi promenilo mapu rata zauvek. I upravo zato, dok srpske snage stežu obruč i spremaju konačni udar, negde daleko od očiju javnosti donosi se odluka koja deluje gotovo suludo. Ne ide se direktno na neprijatelja. Ne ide se tamo gde svi gledaju, već tamo gde niko ne očekuje. Preko planine Dinare, preko zaleđenih visoravni gde ni priroda ne prašta, gde vetar obara ljude, gde sneg briše tragove, gde noći traju kao večnost. Upravo tu, u tim nemogućim uslovima, počinje da se priprema operacija koja će promeniti tok rata. Vojnici se tiho okupljaju, jedinice se premeštaju pod okriljem noći, naređenja se šapuću, a plan koji se sprema nosi ogroman rizik. Jer ako propadne, Bihać pada. Ali ako uspe, rat više nikada neće biti isti. I tako, dok svet i dalje gleda u jedan front, pravi udar se sprema na drugom. Operacija Zima 94. upravo počinje. Da bi se razumelo koliko je ova operacija bila rizična, mora se vratiti nekoliko nedelja unazad, novembar 1994. Bihać je već mesecima pod opsadom, ali sada situacija postaje kritična. Snage Vojske Republike Srpske i Srpske vojske Krajine pokreću veliku ofanzivu sa jednim ciljem, da zauzmu grad jednom zauvek, linije odbrane se lome, sela padaju jedno za drugim, a branitelji 5. korpusa vode očajničku borbu da zadrže poslednje položaje. Izveštaji govore da je pad Bihaća pitanje dana, možda čak i sati, i ako Bihać padne, posledice bi bile katastrofalne. Ne samo vojno, već i politički i humanitarno. Spojile bi se teritorije pod srpskom kontrolom od Bosne do Hrvatske, otvorio bi se koridor koji bi potpuno promenio balans snaga na terenu, ali ono što dodatno komplikuje situaciju jeste činjenica da direktan napad na te snage nije moguć bez ogromnih gubitaka. Neprijatelj je ukopan, ima nadmoć u artiljeriji, poznaje teren i zato dolazi do ključne odluke ne napasti tamo gde su najjači, već tamo gde su najslabiji. Plan koji nastaje deluje jednostavno na papiru, ali u stvarnosti gotovo nemoguć. Izvesti udar preko planine Dinare i Livanjskog polja u zimskim uslovima protiv protivnika koji ne očekuje napad iz tog pravca. Cilj nije samo teritorija. Cilj je mnogo veći, naterati neprijatelja da povuče snage sa Bihaća, razbiti njegov plan bez direktnog sukoba na glavnom frontu. To je bio strateški manevar, igra živaca, izdržljivosti i preciznosti. Ali problem je bio ogroman. Dinara nije obična planina. To je surova nego stoljubiva masa kamena i leda. Temperature padaju ispod -20, vetar dostiže brzine koje obaraju ljude sa nogu, a vidljivost često pada na nulu. Svaki korak može biti poslednji. I upravo tu treba poslati vojnike, elitne jedinice, gardijske brigade, ljude koji će hodati kroz sneg do pojasa, nositi oružje, opremu, municiju, bez sigurnosti da će uopšte preživeti prirodu, a kamoli neprijatelja. Ali naređenje je jasno, operacija mora početi, jer ako se ništa ne uradi, Bihać pada, a sa njim možda i seo tok rata. I tako, dok se na frontu oko Bihaća vodi borba za opstanak, na drugoj strani se sprema nešto što će promeniti sve, nešto što neprijatelj ne vidi i ne očekuje. Noć između 29. i 30. novembra 1994. Tama prekriva planinu Dinaru, vetar nosi sneg u talasima, a temperatura pada toliko nisko da svaki udisaj peče pluća.
I baš u toj noći, dok većina veruje da je nemoguće pokrenuti bilo kakvu ozbiljnu operaciju, prve jedinice tiho kreću napred, bez svetla, bez buke, bez greške, korak po korak, kroz dubok sneg, kroz led koji puca pod nogama, kroz mrak koji skriva sve. Vojnici se ubacuju između neprijateljskih linija, prolaze tamo gde niko ne očekuje da će iko proći. Svaki zvuk može ih odati, svaki pogrešan korak može značiti smrt, ali iznenađenje je ključno, jer ako neprijatelj shvati šta se dešava pre vremena, cela operacija može propasti u jednom trenutku. Sati prolaze, a oni se približavaju svojim ciljevima, položajima koje treba zauzeti pre nego što počne pravi napad, i onda u ranim jutarnjim satima, dok se nebo tek nazire kroz oblake, počinje prvi udar. Kratka, ali precizna artiljerijska priprema razbija tišinu planine, eksplozije odjekuju kroz doline, a odmah zatim kreće pešadija, elitne gardijske brigade izlaze iz zaklona i kreću direktno na neprijateljske položaje. Iznenađenje je potpuno. Srpske snage nisu očekivale napad iz tog pravca, pogotovo ne u ovakvim uslovima. Prvi rovovi padaju brzo, bunkeri se osvajaju jedan po jedan, a linija odbrane počinje da se raspada. Ali ovo nije laka pobjeda. Teren je brutalan. Vojnici se bore ne samo protiv neprijatelja, već i protiv prirode. Oružje se ledi, prsti gube osjećaj, disanje postaje teško, a umor dolazi brže nego ikada. Ali nema stajanja, jer tempo mora biti brz, svaka minuta je važna. Neprijatelj se brzo reorganizuje, dovodi pojačanja, pokušava da zaustavi prodor i tada počinju prve ozbiljne borbe. Bliski okršaj, pucnjava na malim udaljenostima, borba za svaki metar, za svaki kamen, za svaki rov. Dinara postaje mesto haosa, eksplozije, dim, krikovi, vetar koji nosi sve to zajedno. I dok se sve to dešava, jedna stvar postaje jasna. Operacija nije samo uspjela da počne, već je uspjela da iznenadi neprijatelja više nego što je iko očekivao. Ali pravi test tek dolazi, jer prvi udar je samo početak, a ono što sledi bit će još teže. Kako dani prolaze, borbe na Dinari postaju sve brutalnije. Početni šok kod neprijatelja polako nestaje, a linije se učvršćuju. Pojačanja pristižu, artiljerija počinje da odgovara punom snagom i ono što je počelo kao iznenadni prodor sada prerasta u otvoreni, iscrpljujući sukob. Sneg više nije samo prepreka, postaje saučesnik u borbi. Rovovi se pretvaraju u ledene zamke, oružje se kvari, komunikacija se gubi, a svaki pokret zahteva nadljudski napor. Vojnici spavaju po nekoliko minuta zaklonjeni iza stena, promrzli do kostiju, bez osjećaja u rukama, ali naređenja su jasna, nema povlačenja. Mora se ići napred, jer svaki osvojeni vrh znači pritisak manje na Bihać. I tada dolazi trenutak koji će odlučiti sudbinu operacije. Srpske snage pokreću snažan kontraudar, pokušavaju da vrate izgubljene položaje i preseku napredovanje, borbe postaju haotične. Linije se mešaju, dolazi do direktnih sudara na malim udaljenostima, gde odlučuje brzina, instinkt i hrabrost. U jednom od tih okršaja gubici rastu, komandanti donose teške odluke u sekundi, a među borcima se širi osjećaj da je ovo tačka pucanja. Ili će operacija stati, ili će se probiti dalje. I tada dolazi do preokreta, umjesto povlačenja dolazi još jači pritisak. Elitne jedinice pojačavaju napad, koristeći svaku slabost u neprijateljskoj liniji. Borbe za visove postaju ključne, jer onaj ko drži visine kontroliše sve. Metar po metar, položaj po položaj, neprijatelj počinje da gubi inicijativu, ali cena je visoka. Ranjeni se izvlače kroz sneg, mnogi ne dočekaju pomoć, a hladnoća uzima svoj danak jednako kao i metci. I pored svega toga, operacija nestaje, jer sada je jasno, ako se izdrži još malo, ako se zadrži pritisak, neprijatelj će morati da popusti. I upravo u tom trenutku, kada sve visi o koncu, operacija Zima 94. prelazi iz rizičnog plana u stvarni preokret na terenu. Kako se borbe nastavljaju iz dana u dan, postaje jasno da ovo više nije samo lokalni sukob na planini. Front se širi, linije se pomeraju,
a operacija dobija sve veći značaj. Svaki osvojeni položaj na Dinari otvara prostor za dalje napredovanje ka Livanjskom polju, koje sada postaje sledeći ključni cilj, ali put do njega nije lak. Neprijatelj shvata opasnost i počinje da prebacuje dodatne snage na ovaj pravac, pokušavajući da zaustavi prodor pre nego što postane nepovratan. Artiljerija ne prestaje da grmi, minobacači tuku bez pauze, a teren postaje još suroviji kako se borbe spuštaju sa visova ka otvorenijem prostoru. Vojnici su iscrpljeni, mnogi su već danima bez pravog sna, bez toplog obroka, bez mogućnosti da se sklone od vetra i snega, ali uprkos svemu napredovanje se nastavlja, jer sada postoji momentum, sada postoji osjećaj da se nešto menja, da neprijatelj više nije siguran kao pre. U jednom trenutku dolazi do ključnog pomaka, linija odbrane počinje da puca na više mesta istovremeno, koordinisani napadi, precizna artiljerijska podrška i konstantan pritisak dovode do toga da se pojedine jedinice povlače, ostavljajući za sobom položaje koje su do juče držale čvrsto. I upravo tada operacija ulazi u novu fazu. Više se ne radi samo o zadržavanju osvojenog. Sada se ide dalje, sada se koristi svaka prilika, svaka pukotina u odbrani. I tako počinje prodor ka Livanjskom polju, prostoru koji ima ogroman strateški značaj, jer kontrola tog područja znači kontrolu pravaca kretanja, komunikacija i budućih operacija. Borbe postaju još intenzivnije, više nema skrivanja iza planinskih vrhova, sada se vodi otvorena borba, gde svaki pokret može biti viđen, gde artiljerija ima veći efekat, gde se greške skupo plaćaju, ali uprkos tome pritisak ne popušta. Neprijatelj se povlači korak po korak, pokušava da uspostavi novu liniju, ali tempo operacije to ne dozvoljava. I u tom trenutku, posle dana neprekidnih borbi, postaje jasno, inicijativa je potpuno prešla na stranu napadača. Operacija Zima 94. više nije samo pokušaj, ona postaje realna pretnja koja menja stanje na celom ratištu. Krajem decembra 1994. nakon nedelja neprekidnih borbi, iscrpljenosti, hladnoće i gubitaka, dolazi trenutak koji će odlučiti sve. Završni udar, poslednja faza operacije Zima 94. Sve što je do tada urađeno vodi ka ovom trenutku, jedinice se reorganizuju, komandanti planiraju poslednji napad do najsitnijih detalja, artiljerija se postavlja na ključne tačke, a vojnici, iako na ivici snage, spremaju se za ono najteže, jer sada nema nazad, ili će se linije potpuno slomiti, ili će sve stati. I tada, u ranim jutarnjim satima, počinje, nebo se ponovo pretvara u vatru. Artiljerijska priprema udara silinom kakva do tada nije viđena na ovom pravcu, eksplozije tresu zemlju, dim prekriva horizont, a neprijateljski položaji bivaju zasuti vatrom sa svih strana i onda kreće pešadija. Uz podršku tenkova jedinice izlaze iza zaklona i kreću napred. Sada više nema skrivanja, nema čekanja. Ovo je direktan sudar. Borba za svaki metar Livanjskog polja. Neprijatelj pokušava da se odbrani, da zadrži liniju, da zaustavi prodor, ali pritisak je prevelik, višenedeljna iscrpljenost, gubitak inicijative i konstantni napadi ostavljaju trag, linije počinju da se raspadaju. Pojedine jedinice se povlače u haosu, komunikacija puca, naređenja ne stižu na vreme. I upravo tada dolazi do konačnog sloma. Napad probija ključne tačke odbrane, otvara prostor za dublji prodor i praktično razbija organizovani otpor. Livanjsko polje, koje je do tada bilo pod kontrolom neprijatelja, počinje da pada. Selo po selo, položaj po položaj, kontrola se menja, ali cena je ogromna. Mnogi vojnici padaju u tim poslednjim satima, neki ne od metaka, već od hladnoće, iscrpljenosti, smrzavanja, ruke koje više ne osjećaju oružje, noge koje jedva nose telo, ali volja koja ne popušta. I upravo ta volja donosi prevagu, jer kada se dim raziđe, kada pucnjava utihne, postaje jasno, operacija je uspela, neprijateljska odbrana je slomljena. I ono što je počelo kao rizičan plan sada postaje jedna od najvažnijih prekretnica rata.
Kada se borbe konačno stišavaju, a dim polako nestaje iznad Dinare ili Vanjskog polja, posljedice operacije Zima 94. počinju da se vide mnogo dalje od samog fronta. Ono što je izgledalo kao lokalna ofanziva sada se pretvara u strateški šok za neprijatelja, jer gubitak tog prostora nije samo teritorijalni poraz, to je udar na plan koji je mesecima pripreman. Pritisak na Bihać naglo slabi. Jedinice koje su trebale da učestvuju u završnom napadu sada su primorane da se povlače i pregrupišu, linije oko enklave se stabilizuju i po prvi put posle dugo vremena branitelji Bihaća dobijaju ono što im je očajnički nedostajalo. Vreme, predah, šansu da prežive, a to menja sve, jer rat se ne dobija samo oružjem, već i vremenom. I upravo to vreme sada prelazi na drugu stranu. Na terenu vojnici prolaze kroz prizore koji ostaju zauvek urezani u sećanje, rovovi zatrpani snegom, napušteni položaji, uništena oprema, tišina koja dolazi posle haosa, ali i tela saboraca koji nisu dočekali kraj. Cena pobede je ogromna i niko to ne zaboravlja. Ali uprkos svemu, svest o tome šta je postignuto daje smisao toj žrtvi, jer operacija Zima 94. nije samo pomerila linije, ona je promenila tok rata, otvorila je prostor za buduće operacije, stvorila novu stratešku realnost i pokazala da inicijativa može da se preuzme čak i u najtežim uslovima. Plan koji je delovao gotovo nemoguć postao je dokaz da se rat može voditi pametno, ne samo silom. I dok se na jednoj strani sabiraju gubici, na drugoj se polako rađa nova faza rata, faza u kojoj stvari više nikada neće biti iste, jer nakon ovog trenutka jasno je da ravnoteža snaga počinje da se menja. Operacija Zima 94. ostaje upisana kao jedan od onih trenutaka u ratu kada jedna odluka, jedan potez i jedna hrabra strategija menjaju tok čitavog sukoba. Ono što je počelo kao očajnički pokušaj da se pomogne opkoljenom Bihaću, pretvorilo se u ključni preokret koji je razbio planove neprijatelja, oslabio njegovu inicijativu i otvorio vrata za operacije koje će uslediti u mesecima nakon toga. Ali iza svih tih mapa, linija i strateških pobjeda ostaje i ona druga strana priče, ljudi, vojnici koji su kroz sneg, led i vatru nosili ovu operaciju na svojim leđima, ljudi koji su danima izdržavali nemoguće uslove, koji su gubili saborce, koji su se borili protiv neprijatelja, ali i protiv prirode. I upravo zbog njih ova priča nije samo o vojnoj taktici, već o izdržljivosti, hrabrosti i trenutku kada se sudbina menja uprkos svemu, jer da je ova operacija propala, istorija bi danas možda izgledala potpuno drugačije. I zato se operacija Zima 94. ne pamti samo kao vojna akcija, već kao trenutak kada je rat skrenuo u drugom pravcu. Ako želiš još ovakvih priča koje otkrivaju šta se zaista dešavalo iza linija fronta, gde istorija nije crno-bela, već puna slojeva, odluka i posledica, podrži kanal Ratograf. Lajkuj video, pretplati se i napiši u komentaru šta ti misliš. Da li je ovo bio najvažniji strateški potez tog perioda i koju temu želiš da vidiš sledeću, jer svaka podrška pomaže da ove priče nastave da žive i da se ne zaborave.